Logo Kasilelia Mango. Mone Pampachoya na sa Pagmashay program and Kairohir Ehute. Radio program ng Pesa Kwado, line is actual. O pwede program wedge, apan tamay ng wewe, kartay pachuan peki, nga lalapyatin sa bulan. Nga kay po ni, pangkupran irkan, nagachinchowa molen sa rain, o urior and Pompey o. Wang kilikant ko, nanalang ko, nankanyay ko. Okay tichekan ng pedyensiya, mumotso, o nantakasiluan government, o uta kultakan Pompey unsak, samping lap, pachotiton kalapan Pompey, o pachotilalel kap nga marami. Kairohir Ehute sa kulmen Pompey radio programeo, mawiyawita po ang sagsagarakachong Pompey, iraralap kasampalkan, mawiwiyawi, tamokmokit na naugsangkap na. O ngay swan retalatore, mawiya Local Government Liaison Officer, PIO, o Mr. Henrik Stevenson, Public Affairs Officer, mapampakita, Out-of-Pen Radio Program and Language. Dira kayo, niyara September 1, rekites aktual, kamtian silimen sa legislature, parakar kapna Peterson, o Kairohir kapna me legislature ban chialang, nanakim sa clan meeting kosanti ang legislature katwakak. Me chairmani kamtian silimen, ye Senator Steve Ketwin, Joel kan ye Senator Edson o Senator Amor. Mayang kapna sang nampelyan kakaila kakusonnet, ye Lieutenant Governor Oliver, Public Affairs Officer Stevenson, o Protocol Officer Charlie. Kapna Peterson, tola o wiya ani Lieutenant Governor, o pelyang kakaila kakusonnet, kapyung orang mawang kamtiyan silmen, o tola kasalayang kamti meyi o actional delegation sang Pompey protom sang Chemco meeting o irapukach kamtian pilweweki o itandang nan mumot ang legislature katwakak. Kapna Peterson proposed kiyang kamtian silimen mesong karos meanane kamanamanan Chemco puita. Anan me pit propose lang totok and sench Puena pali project and wekan, aletier kamanaman puen kak, kanakela totongkan na nanepemye pneumonia o pan soche kopurpurla daw project kan pan umsakla. Kapna Peterson kasaleta me project kan me puita o magmakitway nan Pompey Ranwich ye mayangaki. Southwest Water System me panlelan ni High School and NMHS nan Wayne Kichi. Pompey mechepin sapat project changalakan mechechen totok de sench koto dan inon minimin saletak. Kapna kasaleta magkapim toke en Pompey changalaps and PMO pweki akamaktaway project changalakan. Eumoni magchel chepta kamaktiyan ye makotong FSM pan tourism o Pompey matang kamakter o kain sakalar project and tourism Riau me ye lututunya o Kaproy waterfalls. Design on 6 waterfall nan Wayne Kichi o Soccer's Bridge me kotokpa wiyawi o anso me design kan pan yeyer project Riau and tourism catch pan kalangatang on pit. Nan Natal Tourism Center construction ang sukaran pa makitla moe. Compact fund, may panapaliw yawitan eki project and waylap may design para wiyawi o yangaku yawitan te kamaulan wasan rosan mau okay may katok para pilpan karanyang chepta. Pigs Library, design patchpachoyan ni percent way sa klimaw. Yung saklar na 1 cent kamanamantar kung yata project which ye million Riau .1.
Parents school and lahas o library, present way sa klimaw and design sa klab, o sench mapang yata project catch, patch ni million pil real point puno. If project ye mapit elk, substance abuse mental elk, me person way sa kan design sa klab, o 1 sench mapang yata million 5.0. Eu project ye Pix Math and Science, me wen moni patch ni million 12.3 o percent sa klimaw and design im sa klab. Eu project me bang wiyawi ye Pix Cafeteria, me 1 cent me bang wiyata patch ni million 5.5. Omne Early Childhood Education me pilpang wiyawi o 1 cent pang wiyata patch ni million 10.0. Kamaulan Panther School, 1 cent me bang wiyata patch ni 1 million tayo .0. So Kaispawa School, pang wiyawi o 1 cent me bang wiya patch ni million tayo .1. Look up Elementary School, Pilkamanamanner o million silu point tayo me bang wiyata. O non-tan Mongolian Pompe, Pilkamanaman lang, o 1 cent me bang noneta patch ni million 0.5. Nan million wali sa keo point silu me bang napali project Pompe kan, kapna kasaleta me million 0.5 moni me duwete. Kapna pirisen pilto lao kasaleyang kamtiyan silimen, magchay kak safe moni laut, ma moni me pang wiyata wasan matong kan, chay kak pakito sang rentoner kan. Kapna pirisen tola o kasaleta, pilakay puita men yeyer ye mayangaki. Upgrade ang generator riyaw o wiyawitan solar farm na mimipon lahas. Kamaula kan pan sawa sa melen kapal and leon magchay susupay ng ramkach. Kapna Peterson pilkaysa kakamtiyan silimen na government and Wayne China. Pungkilan merapan kamauyala opsang kapna te administrative building o totokwach pan chip tawyawin ng bag na pang wateto tene riyakit riyesak. Epilsansa ng kampiyan silimen na Japan government pilsawas kitar 1 million .1 when wiyata wasa me pen emergency kan karos and bachelone. Groundbreaking ceremony pangyawi ni January riyakit riyesak. Project me pilsawas to sa government in China me Waiton national government ang Pompey patch ni 1 million isak silu o metotok chepier nan Wayne matelanim o ni person kamar nan Wayne nech. Kapna pil kasaleta mayo project me pangyawi ye convention center me pangyawi balikir me 1 million pangyata pansan salmur. Moni kan karos na kun wait tito pan chemko o sector grant kan karos aletier kamanaman o project office apan nakut na eukiyang office speaker ira kamanaman lakan. Kapna Peterson kan sakala report niya kusoya Pompey's final inspection pangyawi apoy sanki parak Pompey's o painkillan o niya kaso onontan Pompey's onadulu inanang kaselen ap semenento pangya totok o kaptolong nan report. Irakaryaw opsam kapna o piscekan makinyang koki padyan makalakan o roson mau men puran kacaman kiyo kapeso ang huwi pakon and Pompey me somaw tanki fever te somaw anamse kateraktar nan huwi chekan o bangkakan tutong huwi Pompey. O ye match mele tayren Kairohir when kakapese wiepentore te apadi sumawech o ter parpesan nan Pompey o yech irapukach. Kayo kamakaleta likinchen pasakan kam ansukaros kariyaw
Kapusang pilentayakan o termo itang pagtenroskan dan miya pilaan so rere. Kasilu, sangkaros makak out kipil ni chen pasakan anana na pil termilo lan so rere. Kapayo, apaliata men paikareta pilkan en kak makalakan o pui tumao. O kalmao ter kitselumao. Chai kachin o pachowane o pene kauchiata irekan mesansale prowekan puen kaken torre o ireti pacholongato o perkasangan so mame amse makataw tanki fever nan plompe. Irakashilu kabna Peterson katarang legislature kasunateu me bagi moni noneta Olan paid nan alla ben pombe. Legislature passer pagpagwat ni watawat Koreaw o katarang kapna Peterson o kapna Bilsailar ni September 12 kaya kita isak 12 makamanada monin oneta Olan paid nan alakan me sainsal nan kosun na duwat. Riyet alakan me 1 cent me ban oneta ewe la binyalakan. Wain Madalanim paid road spot maintenance tala walinen isigit isibugin. Madalanim paid road maintenance project tala lop silinen lumagit. Madalanim paid road maintenance project tala limanen. Leadership and Wain Madalanim pan tubana o kasame di labinyalakan me 1 cent pugat pan apali William Madalanim nan legislature kasaleda. Wainu kurum paid road upgrade tala silina limagit awak pa paid road upgrade tala rianan salata paid road upgrade tala panen Lumagit, Wayne Nut, Tolagay Paid Road Cross Drainage Project, Tala Wannen Kit Isibugi, Bonpay Hospital On Kamar Paid Road Spot Maintenance, Tala Limanen, Colonia Town, Mapushi Paid Road Maintenance, Tala Lup Isinel Lumagit, Wayne Sogas Power Paid Road Maintenance Talapanan, Sogas Paid Road Maintenance Talapanan, Wayne Kitty, Tiati Paid Road Maintenance Tala Tuanan Wanagit Riabugi, Roy Paid Road Maintenance Talalop. Irakapayo, Lieutenant Governor meeting young independent auditor Deloitte, Nialam September wanaw riagit isak tuaw nanan kapna peran meeting. Independent auditor Deloitte yay bali yaw me Bilgin Truck and Government Audit me pit pungin tatongki morning way nan office kan. Me yang tawa meeting what yay ton kambakan and school Roson Mao Thoroban Way, Public Affairs Office, Environmental Protection Agency, Chief of Staff, Office and Fisheries, or Aquaculture, Housing, R&D, Department in Treasury Administration, or SAP. Iraikan me Waliando Office and Deloitte Capping on Ponbay, Pueki a kaptolong na report ni Ran Makasanti yay June Silisyak Riakit Asak Tuaw. William Deloitte kasali yang Lieutenant Governor o yang akan meponpay mau na apali na moni. Deloitte kasali kami ita irame tiya samuala na imponpay record and money e kosang ni omnibus loan Yau me PUC Uyata Absola Kapong Kopungala Government and Bombay Ud Pokata and PUC Poibanwat
o Kopkopu. Masota irawat 9 Pompey report and money pan Kaselel Mele. Ebil Sansal, Sang William Bantiloit kan me 9 Pompey report card and money. Ni paligan me mi masdikin epesem the Pompey aral pan top. 9 Pompey report card and money Kaselel. Palian audit word pil Kasaleda aral utung workshop o conference makin pit pungen apali moni and kin wiyawi retail Pompey poen mangayang koros me apali moni na nobiskan rengkin yang to. Met kan sakalar Kairohir Ehute radio program nampai sakwalu lain isak tua. Mamia sapul mamu Iran kainama te amu tungaliran kalabak akongkak katen malbe te padawan egar. Telepon number silu Riau Sero, Riau Limau Isu Sero, dan malbe te egar. Telepon enobiskan makin pugoki ewew ira oralapkan esansaler nan program mot. Kampil kubur mau obiliangkit nan songan program mot bebanpil wiyawi ew ansyaw mur. Kalangan o Kaselele.